Ishe Alison Lang, hami na mstúriche ag còrr na Leabhraichean. Well, ha an officiaking an an glasachú, ach bí sin a gopad códarí Buidhnean a hastéite fiog na halappe, agus cuideach an an dúchan an ile, mar is simpler ha sin a gopad códarí fóisigaran an in Canada agus as an Náland. Ha Leabhraichean Gaelic an as an Leabhraichean gach ús, when a babyan as oike go tro chong as a skull, olanich agus inbhe ús sa mi agus ga duine a ha a gnìomh na Gaelic mar darna chanan agus ga duine ag a bhile Gaelic o hús. Hami géri go big a chula duine a lévig Leabhraichean Gaelic óðan an coiú. Hanilach Coinnich a ha gopad seo lánúne, ach bí sin cuideach go gopad códarí duine ha gopad eban cín hín, is differ pròiseactan, ha na Buidhnean, ha na tehan fóisiachí a cruach na Leabhraichean héin. Chan sinne a fóisiachag ach ha program di havertussen, tavertussen barantish agus tavertussen fóisiachí, a vis a cuideachag scríbhtaran agus fóisiachtaran agus na textichen a chruachag agus na Leabhraichean a churan an chlán. Ha sin a fiaching rí lìbhrigeadh na Gaelic a bhrosnachadh an an dóis sa mí a suringain, bí sin a déanú sin tro na tavertussen aki, tro bhí taving chorman lesachi, das scríbhtaran, agus le bhí a gopad códarí Buidhnean ile, mar isimpler fésin lìbhrigeadh, nó Buidhnean ile a ha a loib lìbhrigeadh, nó fólam, nó bhrosnachadh lévi. Agus bí sin a cús tavertussen dói, agus lévhtaran agus scríbhtaran a horst cólag, agus a fiaching na Leabhraichean a hanasachag cuideach to na làrach-lìn agus na míran sóisialta. Well, a mi sminniho gre arút as cutramiche go bia tlachfór, ga duine a bhí a lévig as a Gaelic, agus a fiaching hí leis na bercanach go chur an céil tro scríbhig agus oilseachag. Hanir dat go cútramach hí conaltrag, agus get a ha duine filanta agus a bring hí an carriagin, nó get a viget as an ina dobrach, nó get a viget as a skull, ha corm an a bhí tors lìbhrigeadh agus ionnsachadh scialachgan a steach a gach páist dear bethe. So mar sin a hashing a cuid an céil ar bechgan, ar cultar, so mar sin a hashing a clárag na rúta na ha cútramach géin sgan tor seachad gan na gnìomh. Agus mar sin ha Leabhraichean agus fóisiachag uamsach cútramach a son cultar na Gaelic a gléag agus cuideach a lisachag, agus na rúta na hashing a fóisiach agus a láin dú. Bí duine as na gnìomh an riteach gan lévig agus a féiking dé seors a súla bhacing an in 2020 agus a gá. Well, sin dúlan ha differ húlan an mar a bhíh dún dúr. Fémi fis a bhí ag duine go bhfuil Leabhraichean rin féin. So bí sin a déanú ar díchel na Leabhraichean a bharachaíoch, agus ha cuideachd a ha uamsach déal a Leabhraichean ha an tachgras orra as an barach is barach rí lévig. A ha cuideachd nachhéal cho déal Leabhraichean, agus ha an uamsach differ chur seachatan a farpis, a neu, a núne a hacking a bhí lévig. Ha na mianan, ha filmichen, ha Netflix, agus ha sin ulag cho trang, sca bhfuil diribh úne a làrach a son a bhí lévig. A go bharach a sin ha cuideachd
an syl na Gaeilge get a bhrigeadh fileanta ha nela dúamsach misneachil mo bhí a léimhigh agus a mi smini hug na bigget Johnach leor a hokal agus peace big a léimhigh go bigget a féking nachile go derf sin go bhfuile nas tlachmhórstoch an a bhaid in dú. Hanningse go bhfuil an stré stoch an stré oerscéal a háisiigh bhisiún Fasgur fichid bliona, bia fichid bliona a na bliona, bo chai hiad leor oerscéal uitseachug. Agus runne sin charú mór an fiction as a Gaeilge. Va tor barstoch gaun, agus va ashtin agus scéalach an garages mar sin ach charú mór an novelan an. Agus an an dói chruich oerscéal a chai uitseachug léich sin taifáiseach clár. Chruich sin genre oer nachro edda vi lodges as a Gaeilge itcher as an niched of lín no runne sin. Agus a nisht ha fiction edda líotage gomór. So mar sit hannings gyda sit edda vi oamsach cutramach. Agus ryd ille a hair vi gemasarvachel is na biken vlionach yn y galaf. Se sin levis shain le Linda. Ha Linda nicht gleod na toskere levi gan y chloin. Agus ha ishe gianu session levi a savu hula mias. Agus kujok bi falav amach skolchen agus kairsnachen. Agus atsava a mór galar mascúl vai gianú húlarúin leine agus tro na höfben ag Linda ha sin na ciatan de chláin ág a riksing agus ha còrr a grúa hómór na ha de fas ho excited na hiad Linda agus had gemas borsel. Mis minnig go shit ho kutramach ag an ús as traihe a bhí genu ceil etter Leabhraichean agus spórs. Chordige riúm na big cuideachadh naking a bheith stéichte as na héileanan. So ha nófiseaching an glasachu agus ha sin héin gléfa ha skippe láidir aking an seo. Ach chordige riúm na big cuideachadh a bhíh dúnan a mui edan rahad a coinnichidh Bhuidheann a chur hachartas an a dói an a diffydd sgíran. Oedd ha tóri dhéanú as an daifan na sláidire a hócail leis na scolchin agus leis na cairsnagan. So na rúmi géri dírach önrút sé sin a bhíing a géri an drasta. Wel, sé fóisich ar a hána nachcad. Haid cruach na Leabhraichean, haid gan réich agus sé gríomhachas commercialta a hán, get a haid a féin taic bó gifar Bhuidheann haid a féin taic bó Bòrd na Gaeilge, agus haid a féin taic bhuainge tro na tafartas an fóisich aking. Hanir singe a fóisichug. Ha sin dírach a cuideachadh uitseacharin. A ha sin déanú rút an a bharach cuideach, so bí sin a gopad cólarí scríbit ar an ag differ íðan as na dríach gannacha, gus na skillan scríbí a horst ar erst. So mar éisiom blad bí sin a gopad an cóbhain lí uras Leabhraichean na halape, edd dasgéime dúi sin a scríbit ar an úra. So sitter a bhí dolas an córas déich bliona a nisht, agus a chula bliona bí díist a féin corm a bhí féin mentorach, agus taic ile gus hiad leoracha a scríbhig tar na scéime seo, agus cuideach cólarí uras Leabhraichean na halape ha an scéime las, son scríbit ar stéichte a chuideachadh lí pròiseactan. Ha sin cuideach go bhí táiseach ag scéime úr a san scríbit ar ág,
an yn cyfawni Cove Park agus sé init ialain a han yn Cove Park fer y fel te corman mwyncherish ag look ialain agus look sgrifi awn. Agus cwjog bishing a gopad Colliery Playwright Studio Scotland et son bursary lesach ag script o'r siachad do chwjigan. So had tar a dol a son dynja a chwjiachug leis na dríoch gannachga. Wel, hannig sy'n gwybod chorgau fiaching. Agus mae had i stúr sy'n bi fydd hyd ching hwkinge. Get nach heel berg ach berg karan farsing achke sy hier dolle mag is toch gebi dynjes min oh wel cat en toshig mi en fein mi toshig glyfoisige no en begore goelere te bi jesalakum no je bishin gemat hollitje clinching vulgurnia ma had fuse ageri dieder horig as hier dolle mag ha een wovis vistelgi làrach-lìn aking meing hormon de bhróiseachan agus de skrive erin agus mar a churis tú isteach a son taic ach ha céistin ag daine as a hiadol amach ma had díach chud fishooking caiite làrach-lìn fishooking agus bísin gematolite an cuideachadh.